Podcast Aktuela prvi put da snima nešto van svog studija, ali nam je sa druge strane velika čast i privilegija što ćemo ovu emisiju organizovati u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi i to u saradnji sa događajem Deal Dan Srbija, u pitanju događaj koji se evo ova 2 dana 10. i 11. juna održava ovde u Staroj Pazovi, događaj koji je privukao zaista brojne poznate ličnosti, a mi smo u saradnji sa ovim događajem, kažem i sa ljudima iz istog, dogovorili takođe da jedan od govornika na tom događaju bude i gost u podcastu Aktuela, pa mi je zaista velika čast i privilegija što pored sebe danas imam gospodina Igora Jankovića. Gospodin Jankoviću, mnogo vam hvala što govorite za naš podcast. Hvala vama na pozivu i čast mi je da govorim za podcast koji se bavi sportom i koji promoviše pozitivne vrednosti i ono što je potrebno našem sportu. Trudimo se da to ne bude samo fudbal, da bude generalno sport u celini i da se na neki pozitivni način i kroz kritički osvrt sa druge strane bavimo raznoraznim temama. Da li se to nekada nekome dopadne ili ne, opet je do gledalaca, ali neke stvari treba zvati pravim imenom. Pa dok dođemo do tih nekih malo ozbiljnijih tema, ja bih vas za početak pitao o čemu je bilo reči na vašem predavanju koje se završilo pre nekoliko minuta. Pa ja sam održao sada jedno predavanje na temu očuvanja vrednosti koje se stvara kroz sportske kolektive. Osnovna vrednost svakog fudbalskog kluba su igrači. Mi stvaramo veliki broj igrača i kao region bivše Jugoslavije, kombinovano sve republike, činimo drugog najvećeg izvoznika fudbalera u svetu, kombinovano dakle od Slovenije do Makedonije. Ispred nas je Brazil, iza nas su Francuska i Argentina. Ako gledamo broj igrača u odnosu na populaciju, onda smo tu ubedljivo, da kažem, najveći izvozni region igrača. Međutim, ono što je bila moja tema, ona se odnosila na to da mi možemo da sačuvamo još mnogo igrača koji prolaze kroz akademije i kroz omladinski staž. Izgubi se veliki broj igrača na prelasku iz omladinskog u seniorski fudbal. Tu gubimo veliki broj igrača, ne samo mi, većina regiona, skoro svi imaju isti problem. Konkretno, ako pričamo o Engleskoj, 97% igrača akademije nikada ne zaigra u Premier ligi. 70% ih nikada ne potpiše profesionalni ugovor. Oni koji su prošli akademije. Dakle, to su velike brojke i to je, da kažem, negde problem sistema koji ne prepoznaje da ta vrednost bi mogla, makar da se na neki način sačuva, jer tu ima igrača koji prosto u nekom datom trenutku ne daju ono što treba da pruže i imamo dosta primjera iz prošlosti igrača koji su imali, da kažem tako, te čudne putanje i koji su napravili neverovatne rezultate. Jedan od njih je N'Golo Kante. Zatim imamo i Jamie Vardija. Znači, to su dva onako eklatantna primjera da nisu imali želje, upornosti i da nije bilo ljudi koji bi im pomogli. Konkretno u slučaju N'Golo Kantea, on je imao, da kažem, kondicionog trenera koji ga je vodio na više proba. On je igrao 8. ligu Francuske. Znači, nakon svog omladinskog staža, on je igrao 8. ligu Francuske i sada pokojni trener, taj koji ga je vodio, da kažem, na te probe, skoro na svim probama nije prošao dok na kraju nije došao do kluba koji ga je odveo dalje u Caen, odnosno Caen. Tako da tu mu je na posledku pomogao i Arsene Wenger, ali je on već bio igrač koji je bio, da kažem, uporan i skoro na izmaku snaga. I nakon toga kreće njegova svetska karijera. Dakle, to je samo jedan primjer. Koliko je takvih igrača kao N'Golo Kante, kao Jamie Vardy. Jamie Vardy je otpušten bio sa 16 godina iz akademije. Igrač koji je nosio na nogicu, koji je radio, da kažem, kao radnik u proizvodnji i igrao fudbal amaterski i uspeo iz svega toga da prevaziđe različite nivoe, da u jednom trenutku naprave čak i rekordni transfer od 1.000.000 funti iz tog niže razrednog kluba u viši rang gde je prešao i nakon toga počinje ta njegova prava profesionalna karijera. Ali hoću da kažem da takvih igrača ima mnogo. Pitate ovde u sali nekoga
Da li ti poznaješ ili ti je poznat slučaj nekog igrača 16-17 godina za kojeg si mogao da staviš obe ruke u vatru i da kažeš ovaj će biti svetski igrač? Kaže ima, skoro svi. Znači, a nisu postali igrači. Pitate današnje igrače, evo ovde na skupu reprezentacije, pitate ih, reci mi, da li je bilo igrača koji su bolji od tebe, a da nisu napravili karijeru? Naravno da ih ima. Svaki igrač će vam reći, naravno, sećam se igrača iz omladinskih kategorija, bio je bolji od mene, gasio je svetlo, nije postao igrač. Što znači da nije tu jeste splet okolnosti, ima dosta slučajnosti i u uspehu i u neuspehu, ali ima isto i mnogo mogućnosti da se stvari poprave. A koji bi bili onda ključni razlozi ili, kad da kažem, jel postoji neko pravilo zašto ti igrači ne uspevaju? Dakle, da li je to zbog nesportskog života, da li je to zbog nemogućnosti roditelja da ih finansiraju i tako dalje? Postoji više razloga. Znači, upravo jedan od tih razloga je što roditelji ne mogu više da ih finansiraju. Igrači koji, recimo, počinju da aktivno igraju klubski fudbal sa 8, 9, 10 godina, već do 19. godine imaju stažu 10 godina igranja. Znači, to je 10 godina odricanja, to su momci i devojke koji su već u nekom pubertetu, imaju potrebe da se druže, da izlaze, oni sve to propuštaju zato što su podredili sve svoje sportske karijeri. To je već jedna vrsta pritiska koja se nagomilava, da kažem, u nekom mladom čoveku, pogotovo ako nema, da kažem, dobro vođenje, ako nema mentorstvo od strane roditelja ili nekog prijatelja ili trenera, onda su već to ono što se kaže problemi već u startu. I onda treba biti uporan da se sačeka prilika da igrač sa 20, 21, 22, 23 negde bude primećen da negde odskoči. I obično se tu izgubi, da kažem, između 19. i 21. godine se već izgubi taj neki elan i strpljenje i počinju da izmiču stvari kontrole u smislu da je igraču neophodan i neki novac, ima pritiska od strane porodice, ajde uzmi, upiši neki fakultet, nešto da učiš, šta ćeš da radiš sutra ako ne uspeš u fudbalu i tako dalje. To je znači samo jedan deo od onoga što može da se desi igračima. Nakon akademije igrači dolaze u neke klubovi, neke sredine koje im ne odgovaraju. Ne odgovara im trener, možda je to neki niži, da kažem, nivo ili neki standard na koji oni nisu navikli i koji im smeta, niži standard slačionice, terena, uslova u kojima se igra i radi, znači niže od onoga na što su oni navikli dok su se formirali u nekim boljim akademijama i nekim boljim sredinama. Tako da je to sve jedan splet okolnosti koji utiče na to da se taj igrač negde i demotiviše i da nema tu vrstu motivacije koja će svaki trening i svaki njegov naredni dan i korak njega učiniti boljim. Već se ulazi u neku vrstu apatije i slabijeg interesovanja i slabije motivacije i samim tim igrači ne pružaju i ne postižu svoj maksimalni kapacitet. A uloga trenera kluba je upravo ta, da prepozna kapacitet pojedinca i da radi na tome da on ispolji sebe na maksimalan način, u svakom pogledu. Za početak ovog našeg razgovora da se zahvalimo i kompaniji Superbet što podržava podcast Aktuel i da vas pozovem ako hoćete i ako volite taj vid zabave i naglašavam isključivo zabave da se registrujete uz promo kod Aktuela. Igore, ovo mi je sada, pošto ste naveli dva krupna imena fudbalska sada u 2026. ili ranije, ali opet da smo pitali nekoga ko ih prati od 2010. sigurno bi odgovor bio ne, neće uspeti taj Jamie Vardy, ne, neće uspeti taj N'Golo Kanté, ali ipak se u njima sigurno vidio neki talenat, ali Jamie Vardy, Englezi imaju taj termin late boomer, on je posle 28. uspeo i da dođe do toliko broja nastupa za reprezentaciju, za Leicester je odigrao koliko 500 utakmica, dao 200 golova. U čemu leži tajna ipak tih specifičnih igrača? Rekao bih i za Kantea da su u jednom momentu mnogi mislili da je on najbolji svetski vezista, a Vardy da je neko osveženje kao napadač koji možda podsjeća na one ranije engleske napadače, a opet igra u jednom modernom fudbalu u 21. veku. Upravo to. Igrači sazrevaju u različitim brzinama. Neko sazri ranije, neko sazreva kasnije, ali je suština
da se naprave dobre procene i da se vidi ko ima kakav kapacitet i potencijal da se taj potencijal, da kažem, postigne do kraja. A to je struka i to su treneri. I tu, da kažem, ima prostora onda da se stvari podignu na neki viši nivo. Konkretno, ima takvih propusta na najrazvijenim tržištima. I tamo gde ima puno i tehnologije i znanja, možete da zamislite kakvih, da kažem, propusta ima ovde na našem prostoru, gde su, da kažem, mogućnosti mnogo slabije i manje. Mi dugo već ne naplaćujemo onaj kvalitet koji isporučujemo stranim tržištima, odnosno ako bi se igrači ovde duže zadržavali, sigurno bi mogli da konsoliduju svoje karijere. Recimo, ja sam baš pričao o tome, dva dobra primjera konsolidacije sportskih karijera pre transfera su Nemanja Vidić i Luka Modrić. Luka Modrić je sa 15 godina bio u NK Zadar, nakon toga je prešao u Akademiju Dinama Zagreba i sa 19 godina je bio pozajmljen Širokom Bregu ili Zrinskom, uglavnom igrao prvu ligu BiH, tamo je odigrao dobru sezonu sa 19 godina i već naredno je igrao za Inter Zaprešić, isto kao pozajmljeni igrač Dinama. I tek nakon toga ga Dinamo povlači u prvi tim i nakon toga, nakon 2-3 sezone, on biva transferovan u Tottenham iz Tottenhama Real Madrid i evo ga, još danas dan igra fudbal, evo ga u Milanu na najvišem nivou. Možda čak i najbolji igrač Milana. To je primjer jedne dobre konsolidacije, jedne karijere. Nemanja Vidić isto to uradio, on je prvo igrao u Jedinstvo putevima, pa iz Jedinstva puteva je prešao u Slobodu iz Užica. I nakon toga dolazi u Crvenu zvezdu u akademiju ili da kažemo omladinsku školu Crvene zvezde i nakon omladinskog staža je bio pozajmljen Spartaku i Subotici, ne znam da li imao još jednu pozajmicu. Nakon toga se vraća u Crvenu zvezdu i nakon 2-3 dobre sezone u Crvenoj zvezdi, ne znam koliko je uspeo da odigra, sad ne znam na pamet, je otišao u Spartak. Iz Spartaka je bio prebačen u Manchester United. Ali tih prvih 6 meseci u Manchester Unitedu igrao vrlo malo, zato što se radilo na njegovoj adaptaciji. Kao i Patrice Evra, tako u isto vreme su stigli. Da. Tako da, to su, da kažem, dobri pozitivni primjeri pristupa fudbalskoj vrednosti. I evo, ako pitate Nemanju Vidića i Luku Modrića, sigurno znaju igrače iz svoje generacije koji su bili vrhunski potencijali, a koji nisu iskorišćeni. Suština stvari struke je da postojeće potencijale iskoristi. Naravno, sad će neko ovde u komentaru da napiše ili da kaže pa gde ćemo mi da ih stavimo, nemamo ligi i tako dalje. Pa treba raditi na tome da se sistem unapređuje. I ranije nečega nije bilo, pa je stvoreno i napravljeno i na bazi toga se nešto novo razvija. Tako da treba imati inicijativu, treba prepoznati problem i pristupiti rešavanju tog problema kako bi se sačuvala još veća vrednost sporta. Sa psihološke strane, eto, vi i kao toliko školovan čovek, verovatno ste u nekim istraživanjima se bavili temom završetka karijere ili života posle karijere prosečnih igrača. Dakle, lako je ovim visoko kvalitetnim koji su zaradili dosta da ništa više ne rade do kraja života, obezbedili su vjerojatno i unuke i praunuke, ali prosečan fudbaler ili prosečan sportista, hajde tako, on verovatno mora nešto da radi pa do kraja života od tih narednih 30-40 godina kako bi ono što se kaže od prvog do prvog preživljavao, jer ipak njegovi ugovori nisu bili lukrativni tokom igračke karijere. Eto, i tu se vraćamo opet na mentorship, odnosno na vođenje igrača. To liderstvo i mentorisanje igrača je jako bitno, ili od strane porodice, ili od strane trenera, ljudi koji brinu o njima. Na zapadu je to prepoznato kao problem, jer, na primer, do prije možda 10 godina problem je bio da 30% igrača Bundeslige bankrotira 3 godine nakon profesionalne karijere. I to je već postao socijalni problem. I onda je Bundesliga na nivou institucije počela time da se bavi Nemački fudbalski savez, da rešavaju taj problem i da uvode te dualne karijere i da opismenjavaju fudbalere kada je u pitanju njihov životni stil, na koji način da se odnose prema novcu, zaradi koji stiču tokom igračkih dana, jer prosto oni misle da će to trajati večno, nastavljaju sa svojim potrošačkim navikama nakon završenih ugovora, nakon onog perioda kada prestanu da dolaze te velike plate na njihov račun i mnogi su tako, da kažem, došli u situaciju bankrotstva
što je bio veliki problem. Isti je problem bio, na primjer, i u Velikoj Britaniji, u Engleskoj. Igrači sa 19 godina, neki su padali u teške depresije, zato što oni se poistovete sa igračima, oni treniraju, na primjer, uzmete Cobham, Chelsea, i sad ti klinci iz akademije, oni viđaju tamo te igrače prvog tima, oni ih viđaju njihovim automobilima, vide njihov lifestyle, prate ih na digitalnim medijima, prate svaki njihov korak, upijaju tu njihovu, da kažem, energiju i sebe projektuju da budu isti takvi u budućnosti. Međutim, kada im neko sa 19 godina kaže za tebe više ovde nema mesta, moraš da potražiš dalje neki klub, mi ćemo te pratiti, tada nastaju, da kažem, veliki lomovi. I Fudbalski savez Engleske i Premier Liga, oni su takođe prepoznali taj problem i bave se tim problemom. Tako da, vi sad imate igrače koji odlaze u college fudbal, završe koledž i vrate se u profesionalni fudbal. I to se vrati ljudi u profesionalni fudbal kao fakultetski obrazovani, osvešćeni, disciplinovani, radni, vredni i stvaraju ogroman kapital. Sad zamislite koji je to potencijal. Tako da školovanje i škola ne sme da se zapostavlja tokom sportske karijere. A ne smemo da budemo kao sport sebični i da faktički dovodimo porodice i pojedince u takav rizik da ostaju sutra bez osnove za neki normalan život i za neki prosperitet. Tako da, s te strane, moramo da budemo mnogo odgovorniji prema sportistima i da radimo na tome da njima budu objašnjene sve varijante. Ako uzmete u obzir da 0,015% od svih igrača uspeva da napravi profesionalni ugovor, onda je to i šansa za svakog pojedinca koji se danas bavi sportom u mlađim kategorijama da će napraviti egzistenciju ili doživotnu egzistenciju od igranja fudbala. Sad ste pomenuli, izvinite, školovanje. Mislim da to baš zapostavljena tema u sportu. Ja bih malo konkretno išao, jel mi se čini ili vi posjedujete i egzaktne onako brojke da nekako najmanje školovanih sportista ima u fudbalu. Ja kada vidim nekog Amerikanca koji dođe sa koledža kod nas, to se vidi i stav i odnos sa medijima i tačno zna šta će da kaže ili šta ne želi da kaže, a opet kaže. To mi je odmah Jabari Parker, recimo, kada bih bio potpuno konkretan dok je bio u Partizanu, vidi se da on namerno tako nešto priča, ali vidi se da je iza njega to školovanje. Dakle, znam da oni rade od malena, bukvalno sa PR službama i sa svim mogućim da ih oblikuje kao sportistu koji treba jednog dana ovako pred kamerama, pred reflektorima nešto da priča. Da li zapravo je ovo tačno da su fudbaleri najmanje školovani i zašto je to tako? Ja nemam tačan podatak i on sigurno se razlikuje od tržišta do tržišta, ali znam da se ovde ozbiljno zapostavlja školovanje. Mislim, sada se radi na tome da deca upišu sportsku gimnaziju i tako dalje. Međutim, pričamo realno o kriterijama interesovanju dece za to što uče ili dok sam ja bio fudbaler, uvek je bio neko pri ovim većim akademijama koje brinu o ocenama igrača, da se završe te makar srednje škole, ali to nije bila dobra akademska osnova za nešto više i za nešto dalje. Sad, to je, da kažem, više ostajalo na pojedincu i na njegovim talentima. Pored fudbala, da li može te svoje talente da upotrebi za nešto drugo? Da li kao fudbalski trener, da li da ostane uopšte u fudbalu kao menadžer ili da se bavi nekim drugim poslom. Mnogi su se pronašli u toj sferi sporta, neki su otišli u ugostiteljstvo, neki su kasnije, da kažem, na jedan odgovoran način ili sticam okolnosti ulazili u neke profesije i poslove i bivali u tome uspešni. Dakle, to je, da kažem, dosta individualno, ali ako gledamo sistemski na nekom širem nivou, o tome treba da se vodi računa. Igrači moraju da imaju, mladi igrači, mladi ljudi moraju da imaju svest o tome šta im donosi budućnost, da život nije lag, da treba zaraditi, da treba biti u nekim realnim okvirima, jer na kraju krajeva to stvara i zdraviju osobu i da kažem, ličnost koja će biti korisna i društvu i svom okruženju i svoje porodici. A iz vašeg obrazovanja, ili ima nešto na što ste vi najponosniji, što ste onako završili, baš ovo sad kad ste pomenuli neka zdrava osnova, jel ipak pamtite da je neki događaj ili neka škola, neki kurs da vam je onako ostavio najveći pečat u vašem razvoju? Pa, da kažem, sve škole i diplome koje sam stekao su ostavile, da kažem, nešto dobro.
Vi ste fakultetski obrazovan, pretpostavljam, čovek i znate šta je fakultet. Fakultet nije nabubati znanje, fakultet je naučiti principe struke i držati se tih nekih principa. Fakultet i više škole su da se nauči kako se uči, da se nauči da su znanja, da kažem, trenutna i da svakodnevno nova znanja i nove informacije pritiču. Tako da bi čovek ostao ozbiljan u nekoj svojoj profesiji, on mora da aktualizuje svoje znanje svakodnevno, da uči, da sluša, da razgovara, da čita. I to je jedino ono što pravi razliku. Znanje je moć, to nije floskula, to je istina. Znanje je moć, jer oni koji imaju, da kažem, te neke znanja, koji imaju iskustva, koji imaju meke i tvrde veštine i koji sebe usavršavaju i šire spoznaju o tome koliko malo znaju i koliko im je potrebno više da bi bili uspešniji u nečemu čime se bave, to su ljudi koji onda znaju i da uče i steknu interes prema daljem svom usavršavanju, odnosno prema učenju. Tako da nisam vam odgovorio, da kažem, možda na ovo prvo pitanje kad ste me pitali vezano za igrače, kako se oni snalaze, da kažem da je to upravo prava reč, snalaze. Znači, nema još uvek ovde sistema, neka tržišta taj sistem imaju, zato što je stvarno veliki broj igrača i to postaje socijalni problem, ali trebalo bi o tome mnogo više da se vodi računa. Pogotovo na našim prostorima ovde, ako vi recimo imate bivšeg igrača koji je, da kažem, relativno slabo završio neku srednju školu i, da kažem, na nekom niskom nivou, on nije stvorio dovoljnu osnovu da može nešto sutra ozbiljno i kvalitetno da radi. Ako je čak imao i neku sportsku karijeru, pa se opredelio za trenersku školu, trenerska škola je kurs, to nije ni viša škola, to nije ni fakultet. Ona daje jedno ograničeno znanje, iako UEFA govori o nekom fondu časova i tako dalje, to je na nacionalnim savezima da odrede koliki će da bude fond časova. Naprimjer, Nemačka za neke svoje licence duplira fond časova od onoga što preporučuju UEFA. Tako da oni procenjuju šta je to, koji je to fond časova i koji su to kriterijumi koji će nekome, da kažem, da daju tu neku diplomu ili sertifikat, licencu koja omogućava rad u određenom granskom savezu, konkretno fudbalu. Mislim da je s te strane da ulazimo u jednu ozbiljnu krizu i da bi time trebali ozbiljno da se pozabavimo ako hoćemo neke nove i sledeće generacije trenera da imamo na nivou, da mogu da se takmiče sa svetom, to moramo što pre da radimo. Sva znanja, sve naše najkvalitetnije trenere i ljude iz struke treba da okupimo i da krenemo da radimo na tome da se neka buduća generacija trenera koji će stvarno imati temelj u ozbiljnom znanju, iskustvu, da počnu time da se bave, jer na kraju krajeva nama su potrebni treneri u klubovima. Klub je osnovna ćelija sporta, u klubu nastaje sve. Ako mi u klubovima nemamo ono što treba da proizvedemo do nacionalnih timova, do reprezentacije, do naših klubova koji treba da igraju na nekom višem nivou, onda bojim se da tu neće biti sreće. Tako da tu je normalno i, da kažem, ne samo učenje guranja lopte, tu treba igrača pripremiti za mnogo više od toga, znači i pedagoški pristup u radu i primjena odgovarajućih metoda i metodologija u radu koje su srazmerne, da kažem, potencijalima igrača sa kojima se radi, njihovom uzrastu i tako dalje i tako dalje. Sve to zahteva, dakle, ljude koji su posvećeni tom poslu na pravi način, koji sebe unapređuju svakodnevno, imaju želju da uče i naravno koji se povezuju sa svetom i prate standarde tamo gde su ti standardi postavljeni najviše. Mi za sada još uvek opstajemo, ali evo Andy Bara je rekao ovde na njegovom uvodnom izlaganju danas da se on boji da mi kao region ovde više nećemo moći da budemo toliko aktuelni koliko smo bili aktuelni u prošlosti.
jer ne smemo da se oslanjamo na onaj kvalitet koji smo imali do sada, jer je taj kvalitet se polako prevazilazi u nekim drugim sredinama koje ozbiljno rade. Evo, navešću jedan primjer. Island, pričali smo, je ostrvo u sredini Severnog Atlantika sa 300.000 stanovnika. Nikada nije bio na fudbalskoj mapi, ali su edukacijom trenera, obrazovanjem i jednim dobrim sistematskim radom i jednom dobrom strategijom oni uspeli da se plasiraju na 2016. na Euro, da pritom igraju četvrtfinale. Uspeli su da se plasiraju na 2018. u Rusiju. To je, ako mi kažemo zemlju 300.000 stanovnika koja je potpuno odvojena od Evrope, u sred okeana, to je jedan fantastičan rezultat. Šta bismo mi rekli danas, evo da nas je 300.000 ovde i da živimo tako negde na nekom vulkanskom ostrvu bez vegetacije, koje je razuđeno pri tome, i da mi kažemo mi igramo fudbal i hoćemo da budemo faktor. Ali oni su to napravili kroz jednu organizaciju, kroz jednu strategiju i ta strategija između ostalog nosi i jednu komponentu međusobnog poštovanja, uvažavanja svih tih ljudi, trenera, jedne solidarnosti i saradnje da se stvaraju igrači za nacionalni tim. Tako da mislim da je to jedan dobar putokaz. Još jedan put da se zahvalimo kompaniji Superbet što je sa nama i što prati naš rad. Preko 1100 novih lokacija su otvorili gde možete uplatiti vaša sredstva, pa ako nekoga to interesuje, eto čisto i to da napomenemo. Igore, primer Islanda je fantastičan. Kada bismo uporedili po broju stanovnika, verovatno bismo mogli da dođemo za srpske uslove do Novog Sada, recimo, to je otprilike taj neki broj i zato je to mnogo važno što ste rekli da su oni kroz edukaciju i u fudbalu uspeli nešto da naprave. Znamo da su recimo u rukometu ili u nekim drugim sportovima već godinama uspešni, ali očigledno da kada postoji plan, kada postoji dobra volja, kada postoji opšte dobro u tom smislu, da svima bude lepo i da svi vide benefit iz nekog napornog rada, iz nekog sistema, da onda to ne mora da donese rezultat u prve 2-3 godine, ali za 10-15 može. Jel nam treba više strpljenja onda za sve? Jer evo sada, bit ću konkretan zašto sam ovo ovako rekao, Veljko Paunović, mislim da posle ove ekskurzije fudbalske reprezentacije Srbije u Lisabon i u Toluku, niko nije, ne da kažem ljut na njega, niko nije razočaran u Veljka Paunovića. Nekako mu svi još više verujemo posle tih neuspeha, posle 2 teške utakmice u svakom smislu i 2 poraza, ali ima sigurno komentara ovo ništa ne valja. Mislim da je strpljenje onako ključno i u njegovom slučaju. Pa svakako, te brze promene trenera apsolutno ne donose ništa dobro. Ono što donosi dobro je uvek konsolidacija, neki srednjoročni i dugoročni planovi koji mogu sa jasnim ciljevima da donesu mnogo više rezultata nego neke kratkoročne promene trenera i nestrpljivost. Veljko ima kao trenera veliko, da kažem, već sada iskustvo, radio na visokom nivou, potiče iz jedne fudbalske porodice i otac vrhunski fudbaler i trener, i on vrhunski fudbaler i trener, dakle on ima osnovu fantastičnu i sigurno da to svoje znanje, iskustvo i ta genetika koju nosi sigurno mogu da pomognu Fudbalskom savezu Srbiji da dobijemo jednu kvalitetnu reprezentaciju, ali i svi mi trebamo da pomognemo Veljku. Dakle, moramo da stvaramo atmosferu, jer iz dobre atmosfere dolazi sve dobro. Iz loše atmosfere dolaze loše stvari. Znači, moramo da stvaramo dobru atmosferu i ako budemo stvorili dobru atmosferu, imamo čemu da se nadamo. I prosečni igrači u dobroj organizaciji i dobroj atmosferi mogu da isporuče mnogo više od igrača koji su vrhunski, a koji su, da kažem, u nekoj negativnom okruženju, negativnoj atmosferi, a mogu da podbace mnogo više. Tako da mi imamo taj kvalitet igrača koji imamo i siguran sam da on sa svojim stručnim štabom kroz jedan dobar organizovan rad i kroz strpljenje može da napravi neki rezultat. Ali, kažem, moramo da mu stvorimo, odnosno ne samo njemu, nego reprezentaciji, moramo da stvorimo dobre kvalitetne uslove da bi se stvorio i rezultat.
Kritika radi kritike ne, kritika radi ispravljanja, pomoći i davanja nekog dodatnog mišljenja koje se stavlja, da kažem, negde na talon da se i ono razmotri i uvaži je nešto što je dobro. Veljko je učio i od Radomira Antića. Radomir Antić je pravio dosta okruglih stolova, imao je vremena svakoga da sasluša i nikoga nije, da kažem, pocenjivao u tom smislu da je smatrao da neko manje zna od njega. Naprotiv, želeo uvek da čuje drugo mišljenje i mislim da na takav način treba pristupiti. Uvek prilaziti sa dobrom namerom, dobronamerno davati savete. Sad opet zavisi i od Fudbalskog saveza i od Veljka, njegovih mogućnosti, na koji način da se artikuliše jedan takav proces ili da se pokrene jedan takav proces koji će možda biti od koristi i pomoći. Ali koliko ja vidim ovako iz medija i sa portala, vidim da je Veljko već dosta aktivan, dosta putuje, dosta se kreće, prisutan je u našoj, ovde da kažem, zajednici. To je nešto što je radio i Radomir Antić. Da, imamo slučajeve da Veljko Paunović dođe u Pančevo da gleda utakmicu 24. kola Superlige Srbije između Železničara i sad Čukaričkog, dakle nisu tu samo Zvezda, Partizan, Vojvodina, nego su i ovi ostali klubovi, jer im očigledno poručuje da su mu na radaru i da prati, pa tako sad nije iznenađenje što smo imali 12 superligaških igrača na ovom spisku. Postoje razlozi zašto je baš toliki broj, ali čini mi se da neki drugi selektori ne bi imali baš takav uvid u kvalitet domaće lige, da Veljko nije izvršio jednu analizu i da nije imao ta dva kampa za superligaški igrače, što mu je pomoglo da ipak nešto vidi i da može da se osloni na te momke. Da li će oni biti u septembru na spisku, da li će biti bar 50% njih, ostaje za diskusiju, ali mislim da je ovim primjerom dao jedan temelj za sve ono buduće i za neki naredne selektore za 10-15 godina, da vide da ima kod nas kvaliteta, ako nam je potreban u nekom momentu širi izbor igrača, da kažem tako. Sigurno da ima, sigurno da je dobro i za igrače, da i oni osete da vide gde su u jednom takvom ambijentu igranja za tim, to je velika i odgovornost i čast. S druge strane, dobro je za Veljka, za njegov stručni štab, da neke svoje obzervacije koje su imali pre tih utakmica uporede s onim što se desilo na utakmicama i da prosto izvuku iz toga neke pouke za neko buduće vreme. I verovatno su sigurno dobili dosta korisnih informacija i ja se nadam da će oni to iskoristiti na najbolji mogući način, dakle da kada se bude ušlo u one takmičarske utakmice, da se za te takmičarske utakmice bude maksimalno pripremljen, spreman i da se svi raspoloživi potencijali iskoriste do maksimuma. Možda ne znaju baš svi ljudi u Srbiji da ste vi osnivač jedne čuvene lige kroz koju je prošlo toliko igrača, pa sada evo i naših reprezentativaca u fudbalu, ali i nas neki koji nažalost nismo uspjeli u fudbalu. Evo danas imamo tu privilegiju da razgovaramo sa vama. Dakle, Minimax Liga je bio vaš projekat ili kako ste vi rekli u našem internom razgovoru jedan supstitut. Vi ćete to sada objasniti, ali kada bismo malo bazičnije pričali o samom tom događaju, u tom momentu da se osnuje takvo jedno, ne mogu reći takmičenje, ali takva jedna liga, jeste li imali cilj šta želite da postignete za 15 godina? Ili je već bilo dovoljno to što vidite toliko dečaka pa i devojčica na terenu? Pa da vam kažem nešto, ja sam počeo sa svojim, da kažem, s osnivanjem moje škole fudbala i, da kažem, verovao sam u takav jedan projekat da sa školom fudbala može da se napravi nešto dobro i korisno pre svega za decu, za mlade ljude, da mogu da rastu pre svega na jedan zdrav način, bez bilo kakve ambicije da pravim ne znam kakve rezultate sa tom decom, već pre svega da im pružimo priliku i mogućnost da žive zdravo i da ja ono što znam i ono što volim da to mogu da radim i da im to prenesem. Tu ljubav prema fudbalu koji sam sticao od vrhunskih trenera, najvećih stvaralaca u bivšoj Jugoslaviji kada je u pitanju omladinski fudbal. I to mi je bio primarni motiv. Međutim, nakon određenog vremena sam uočio da se osipa broj dece i da oni traže da igraju neke utakmice sa nekim drugim klubovima i tako smo se povezali iz te potrebe dece, pre svega da se identifikuju sa klubom, da nose dresove kluba, da se identifikuju sa svojim grbom i tako dalje i sa bojama, je nastala pilot sezona Minimax Lige 2001. godine i nakon toga Minimax Liga je krenula da raste. Naravno da smo mi u to uložili
jedan ogroman trud, rad, volju, entuzijazam da se napravi jedna mini liga šampiona za decu u celoj Srbiji i mi smo u dobrom delu tome uspeli. Napravili smo jedan, da kažem, brend, jedan model koji je pre svega doneo u jednom ekonomskom smislu ogroman doprinos našoj državi, jer kada se pogledaju uštede samo kroz zdrav život i kroz taj jedan zdravstveni aspekt, kada pogledamo samo doprinos kroz investicije koje su napravljene, kroz izgradnju novih objekata, zapošljavanje ljudi, kad pogledamo taj rekreativni sport koji je stimulisan kroz izgradnju jednog takvog modela, mislim da smo napravili jedan veliki doprinos i dali veliki doprinos našem društvu. Znači, to je pre svega to. Napravili smo bazu za srpski fudbal, za klubove koji do tada se nisu bavili tom malom decom i napravili smo, da kažem, primarne selekcije već. Znači, ono na što sam posebno ponosan je da kroz rad sa kolegama iz regiona Vojvodine, Istočne Srbije, Zapadne Srbije, Beograda, saradnja sa Bobetom Pavkovićem, sa Milošem Velebitom, Kukićem, mojim kolegom Vladanom Škorićem, s kojim smo pravili sve to, mojim bratom Vladimirom i kolegama, konkretno i braćom Tešović i uopšte, da kažem, plejadom trenera koja je tu bila uključena. Napravili smo selekciju koja je 2013. osvojila evropsko prvenstvo, znači skoro 50-60% igrača je prošlo primarnu selekciju Minimaxi ligi i bilo selektirano za regione Minimaxi ligi. A nakon toga su 50% igrača u timu koji su prošli taj proces su osvojili i svetsko zlato 2015. na Novom Zelandu. Tako da, kažem, iz tog jednog organizovanog rada napravljena je jedna primarna selekcija gde su treneri iz Vojvodine, Rada, Crvene zvezde, Partizana, naših velikih klubova, Radničkog Niša, dolazili na te susrete, skautirali decu, tu su ih videli, mi smo ih tu i napravili, da kažem, tu neku primarnu selekciju koja ih je kasnije privukla i oni su normalno izrasli iz svojih klubova, ali smo im dali mogućnost i priliku da rastu na jedan kvalitetan način. I ono najbolje od sebe što smo imali, mi smo dali i to se negde, da kažem, i pokazalo kao dobro i evo kad dođemo ovde u kuću fudbala i kad pogledamo ove fotografije, ja sebe osjećam delom tog uspeha i ja sam na neki način sebe u sve to ugradio. I to mi je ovako, da kažem, izuzetno drago. S druge strane, svake godine u Minimaxi ligi oko 10.000 igrača učestvuje. To nije mali broj dece. Ono što ja, da kažem, negde vidim kao jednu ozbiljnu zamerku je da je to sve, da kažem, u jednoj velikoj meri dosta komercijalizovano na jedan neprimeren način i ja lično tako u mom klubu nisam radio i nisam imao takve, da kažem, poglede na takav nivo i takav način komercijalizacije onoga što je najsvetije, a to su deca, pre svega mala deca, ali s druge strane vidim da je to postao kao neki biznis. Po meni to zahteva opet jednu reviziju i da se nađe neka, da kažem, prava mera, da se sistem uključi ceo, da kažem, i državni aparat na neki način u regulaciju celog tog prostora, da se on pre svega napravi da bude takav da će davati i u sportskom i u pedagoškom i u obrazovnom smislu najbolje rezultate i u zdravstvenom smislu. Dakle, to je ono što treba da bude, da kažem, negde glavni cilj, a ako se taj ambijent, da kažem, kreira na takav način, onda i mi možemo da očekujemo da ćemo iz takvog ambijenta dobijati opet bolju i kvalitetniju sportsku vrednost za neko buduće vreme. U svakom smislu, jer sa tom decom rastu i fudbalske sudije, sa tom decom rastu i treneri, rastu i oni kao igrači i dobijamo, da kažem, što se kaže, jedan korpus ljudi koji su nam potrebni za sport. Na kraju krajeva, ti mladi igrači sutra će opet biti na neki način dosta njih uključeno u sport, na različitim funkcijama. Evo malo neposrednije pitanje, kad pogledate ove fotografije, je li ima neko da je baš bio dominantan kad se setite sa 7, 8, 9, 10 godina, da ste rekli, ma ovaj će sigurno uspeti i evo, sad je ovde? Jeste, Marko Grujić, recimo, on je bio izuzetno dominantan, recimo, Pera Golubović je uspeo, Mali Pavlovski nije napravio tu karijeru koju je trebao da napravi, on je bio
da kažem, izuzetno talentovan, pa i Antić isto, recimo, i on je mogao više da napravi po meni, ali ono što vidim da su dobri dečaci, dobri ljudi. Sad neki su došli do A tima i imaju sad i zapažene uloge i u A timu. Recimo, naš prvi igrač u prvoj sezoni, najbolji igrač je bio Filip Đuričić. Znači, tad je već on identifikovan kao najbolji igrač sezone. Tu je bio i mali Stefan Dražić, ali recimo Stefan Dražić nije uspeo da napravi karijeru kao Fića. Da kažem, eto, ono što kaže, ne mogu sad... Je li Stefan ili Dejan Dražić, izvinite? Stefan, pošto i Dejan... Stefan Dražić, da. Je bio baš talentovan. Oni su stariji, to su baš deca sa samog tog nekog početka. Andrija Luković isto, eto, dete koje je između ostalog jedno vreme kod mene u klubu bio. On nam je donao titulu evropskog šampiona. Da, on je isto recimo mogao mnogo više da napravi, više obećavao. Tako da, stvarno, eto, i mali Uroš Đurđević, on je rastao sa nama. Bilo je tu, da kažem, onako baš te dece na prvi pogled da se vidi. Mi smo, da kažem, i bio sam neki zagovornik tog ranog skautinga, te rane identifikacije talenata, jer ako vi rano identifikujete talenat, vi faktički vidite čist talenat. Kasnije se taj talenat manje vidi jer ima dosta intervencije kroz proces razvoja igrača i što bi rekao je moj pokojni prijatelj Slobodan Pejović, koji je bio direktor fudbalskog kluba Zemun i između ostalog zadužen za posao izgradnje ovog sportskog centra, kasnije u Fudbalskom savezu i prvi direktor agencije Plavi Plavi. Često smo pričali, stalno smo imali onako baš dosta emotivne razgovore na temu fudbala i on je stalno govorio kako ta deca kad se rode, ti mali talenti, oni izgledaju kao cvet, prelep cvet sa puno latica, kaže dok stignu do prvog tima sve latice budu očupane, ostane samo stabljika i tučak. Tako da kažem, negde u tom procesu treba voditi računa da se kod dece sačuva ono što je njihova osnovna karakteristika i o tome smo pričali, da se sačuva taj njihov talenat, da imaju više slobode u igri, da razviju talenat u smislu da ako su dobri dribleri, da se radi više na driblingu. Ako im je izuzetno dominantna jedna noga i sa tom jednom nogom fantastično baratiju i igraju, onda tu nogu čuvati, usavršavati, naravno i sve drugo što je nedostatak popravljati, ali imati više akcenta na ono što je talenat i ono što je vrlina, nego na ono što je mana. Ono što je mana otklanjati, ali ono što je vrlina, to je ono što treba da se neguje kod svakog igrača, da iskoristi. Ako ima brzinu, da maksimalno iskoristi brzinu. Ako ima dribling, da maksimalno iskoristi dribling. Ako ima skok igru, maksimalno još da usavršava tu skok igru. Dakle, da dobija na onom kvalitetu koji mu je prirodno dat. Mislim, dobro, to su neki naši razgovori. Fudbal je mesto gde svi imaju mišljenja i svoje ideje i ja se slažem da neko ima drugačije mišljenje od mene i da drugačije vidi ovo što sam ja sada izložio i to je normalno. Ovo mi je prilično interesantno jer svi se neko trudimo da, što kažete, oblikujemo igrača da svi budu isti, a u stvari sada kada pomislimo samo na neke svetski poznate igrače, svi oni imaju mane. I ovo sada što ste rekli sigurno dobija više smisla. Kylian Mbappe sigurno nije najbolji tehničar na svetu, ali je jedan od najbržih i ima najbolju završnicu, rekao bih. Ali tehnika sigurno da mu nije najjača karakteristika. Pa treba pitati Kyliana Mbappea da li su sa njim radili na usavršavanju onih njegovih talenata i onih prednosti koje on ima prirodno kao igrač ili su više radili na otklanjanju mana. To je recimo jedno pitanje za njega koga budete sreli, aktuela, ako bude razgovarala sa njim, pa onda da dobijete odgovor. Ali sam siguran da se dosta radilo na tome da se iskoriste sve njegove vrline kao igrača do maksimuma i u tehničkom i u taktičkom oblikovanju i u fizičkoj pripremi i naravno očuvanju svih njegovih potencijala, odnosno napređenju i očuvanju njegovih potencijala, pre svega fizičkih, da kao igrač može da potre. Kada uporedite početak, pa ne mora biti ni Minimax liga, nego neko vaše trenersko bavljanje ili stručnije bavljanje fudbalom kroz analizu dečaka i devojčice i evo sada, ovo današnje vreme, jel ste stava da su današnje deca razmaženija ili da smo ih mi, roditelji ili generalno roditelji, napravili takvima, jer i sami ste roditelj i sami ste u fudbalu, kako da se
borimo protiv toga, jer danas svi vidimo i decu sa telefonima u rukama i kada ga zoveš na fudbal, na sport, pa ne, samo da odigram igricama, to na početku i mini-maxi lige i, kažem, 21. veka generalno nije bio slučaj. Nije, zato što potpuno je bio drugačiji fokus pozicioniranja unutar neke socijalne grupe. Sada se deca pozicioniraju u okviru socijalnih mreža i to je, da kažem, njima odvlači pažnju i fokus na tu stranu. I nemamo taj problem samo mi. Ima ga cela razvijena civilizacija, svi koji imaju dostupan internet, kablovsku, mobilne telefone, kompjutere, svi imaju, da kažem, u principu isti problem, ali je stvar kako obrazovati decu, kako ih vaspitavati i po meni pre svega treba vaspitavati trenere i roditelje, a ne decu. Deca će da nauče, deca uče iz primjera i ako su roditelji ti koji postavljaju standard nekog ponašanja u sinergiji sa klubom i sa školom i sa društvom, onda mi možemo da se nadamo da će neki njihov motivacijski nivo za sport biti odgovarajući, odnosno da će se umanjiti negativnosti koje dolaze od strane digitalne toksikacije, da kažem. Tako da mislim da je to jedno od rešenja, znači uvek društvo, odnosno država u saradnji sa obrazovnim sistemom ili kroz obrazovni sistem i, da kažem, svi drugi činioci društva, institucije u saradnji sa roditeljem i postavljanjem nekih standarda mogu neke stvari da promene. Je li imate neku ideju ili predlog kako da roditelji ne budu glasniji od trenera na utakmicama? Imam, kako da ne. Pre svega kroz jedan aktivni rad klubova i manje oportunistički stav prema deci i roditeljima. Znači, klubovi trebaju manje da budu oportuni i da više rade i da sarađuju i onda mogu da stvore atmosferu. Zato što vi imate klubove u kojima je fantastična atmosfera i gde nemate takvih problema i takvi problemi se rešavaju na odgovarajući način, a imate klubove gde apsolutno je jedan, da kažem, blagorečeno anarhičan pristup svemu i onda imate te grupe roditelja koje iskaču. Trenere treba učiti i roditelje treba učiti. Ako budemo dobro radili sa roditeljima koji imaju decu sportiste i ako budemo dobro radili sa trenerima, onda možemo da dobijemo i dobar proizvod kada su u pitanju deca i čak da imaju veći stepen motivacije, da imaju bolje navike, da u određeno vreme koriste telefone, da uče, da imaju jedan nivo posvećenosti i motivacije kakav se očekuje za nekoga ko stremi nekom vrhunskom rezultatu. A da bi neko stremio nekom vrhunskom rezultatu, njemu sve treba da bude osvešćeno. Čovek dobija motivaciju i rađa se motivacija onda kad je neki njegov proces osvešćen. Kad nije proces osvešćen, onda nema ni motivacije. Prosto čovjek ne može da probudi te mehanizme. Tako da treba pričati i sa trenerima i sa decom. Treba raditi, treba praviti strategije, treba raditi analize, treba na osnovu svega toga izvlačiti zaključke i postupno rešavati stvari. Pošto ste vi i vaš brat u malo različitim, da kažem, sferama fudbala uspešni svako u svom poslu, evo za kraj našeg razgovora ili pred kraj da vas pitam neposrednije, ali vam se dešava da vas neko oslovi imenom koje nije Igor? Kako da ne? Pa javljaju se, toliki ljudi mi se jave na ulici, svima se ja isto javim, ali vrlo često su to Vladimirovi prijatelji, njegovo neko okruženje i onda ima to onako što se kaže komičnih i smešnih situacija, ali u principu navikli smo na to od rođenja, tako da... Malo mi je ovako zazvučalo kao jednostavno pitanje, ali malo je dublje. Sad ću vam objasniti, kada sam razgovarao sa par prijatelja sada u ova 2 dana otprilike sa kime bi trebalo da vodim razgovor i kada sam poslao sliku, kao Vladimir, kao Janković, kao super, obožavam ga, radio je u Zvezdi, koliko zapravo navijaštvo kod nas nama nekoga privoli k srcu, a retko ko zna ili da niste tako uspešni u vašem poslu, ne biste pristupili u sve kuće, da kažem, tako kao vaš brat Blizanac, jer kad je neko u Partizanu ili Zvezdi, on po defaultu, onako po
da kažem tako, on mora biti omiljen. Jeste. Mislim, Crvena zvezda je institucija od Čilea do Australije i daje, da kažem, veliku vidljivost svakom pojedincu, pogotovo ako ste u prvom timu i ako ste u nekim ciklusima koji su istorijski za klub, onda normalno ta izloženost medijima i publici, navijačima bude zaista velika, tako da pored nekih naših, da kažem, profesionalnih krugova, ja ipak imam neki svoj profesionalni krug kao i on i onda, a i jedan i drugi krug su u sferi sporta i fudbala. Tako da, dosta tu se ljudi njemu javlja misleći da sam ja i obrnuto, ali nakon njegove etape u Crvenoj zvezdi postali ste još popularni, rekao bih. Više misle za mene da sam Vladimir nego što za njega misle da je Igor. Da, pa dobro, nije ni to tako loše, jer sigurno ste jedan na drugoga ponosni zbog svega što ste uradili. I evo, sad mi je pala još jedna ideja na pamet, ovako da razmotrimo. Imali smo slučaj braće Mituljiki sada u poslednje vreme da jednostavno ne mogu da se odvoje ili da ne pružaju one partije kakve su pružili dok su igrali zajedno. Ili imate vi kao deo jedne, da kažem, takve porodice objašnjenje? Ili je to individualno svako za sebe? Pa mislim da je individualna stvar, ali negde se stvori ta prirodna veza. Ako su oni ceo život proveli zajedno, od rođenja, vrtić, škola, isti razred, nakon toga klub, sve vreme zajedno. Stvori se ta jedna, da kažem, veza, mada kod nas to nije bio problem, kod mene i kod mog brata. Apsolutno nije bilo to sporno. Bilo je važno samo da budemo i jedan i drugi tamo gde smo najuspešniji, gde najviše dajemo i gde nam se najviše vraća. Ali nismo imali tu vrstu povezanosti. Mislim da je to isto pitanje i za sportske psihologe da razgovaraju i da kažem, negde i taj, da kažem, fenomen malo i osveste i negde popričaju, jer najvažnije za svakog pojedinca je da bude u odgovarajućoj sredini, da dobije odgovarajuću minutažu kao sportista, da može da nastavi da se razvija, jer i blizanci mogu da se razvijaju u različitim nekim brzinama. Jedan može da bude dominantniji, iako su jednojajčani, jedan manje dominantan. Sve to ne mora da znači da se sve identično dešava, iako su jednojajčani. Recimo, kod ovih dvojajčanih blizanaca, evo, Vladimir ima sinove Stefana i Bogdana, fudbaleri su obojica, igraju čukaričkom, oni su potpuno različiti, svako je persona za sebe u svakom pogledu, tako da i to je isto interesantno. Da. A i oni rastu zajedno i oni se zajedno ceo život i isti klub i trenizi i škola i društvo, ali opet nema te takve vrste povezanosti kod njih. Kada ste pomenuli Čile i Australiju, evo, počinje svetsko prvenstvo, jel sada na ovom takmičenju vi mislite da će neko sigurno daleko do dogovora zbog toga i toga, ili jednostavno poučeni nekim iskustvom znate da nema pravila? Mada, evo, u slučaju Francuske vidimo 2 uzastopna finala, najpre titula šampiona sveta, pa poraz od Argentine nakon finalu, 3 sata je trajala utakmica, šteta što se ikada završila, jer svi fudbalski zaljubljenici mislim da smo mogli tako među gledamo 24 sata i više. Da. Pa evo, jedno od pravila koje se reprezentacije plasiraju na velike turnire, da kažem Euro i svetska prvenstva, su obično nacije koje imaju više od 20 miliona stanovnika ili nacije koje su, da kažem, jako dobro fudbalski razvijene u smislu i svoje kulture i podneblja i tradicije, klubova i svega ostalog. Tako da uvek treba računati na one koji su kroz decenije bili najbolji. A to su pre svega velike zemlje, velika tržišta koje omogućavaju svojim igračima da igraju na najvišem nivou. I uvek treba računati na te zemlje petice u redu. Italija ima neku sistemsku grešku, trenutno da li će rešiti, evo, reprezentacija do 17 godina je osvojila Euro. Kanadsku, da. Tako je, ali evo, jedan moj prijatelj na LinkedInu postavio anketu i tu sam danas anketu baš pokazao i pitao je da li je u pitanju da li je u pitanju sistemska greška, da li je u pitanju ustručavanje klubova da daju prostor mladim igračima da igraju
ili još neka dva pitanja, vreme provedeno u igri ili nešto vezano za akademiju, 75% pola ih je odgovorilo da je to sistemska greška. Kaže da sistem is broken, a 25% kaže da je to ono što klubovi ne dozvoljavaju mladim igračima da se ispoljavaju. Tako da oni vide taj problem u Italiji kada je u pitanju nacionalni tim. Dakle, ta konverzija tog talenta u neku višu vrednost, u svakom pogledu višu vrednost, je negde problem koji treba se rešava na sistemskom nivou. I u Italiji. I tu verovatno dolazi do najvećeg problema. Verovatno ima i nekih drugih problema, ali mislim da je to neki osnovni. A na koga treba računati? Uvek računati na ove vele sile fudbalske da će doći do finala, pogotovo one koje se ispoljavaju, da kažem, u nekom, da kažem, pozitivnom smislu, takmičarskom smislu, na turnirima koji su nedavno održani, da kažem, u posljednjih 6 do 8 godina i svetska i evropska prvenstva. Portugal vam je tu uvek, da ne pričamo o Latinskoj Americi, svi igraju tamo, da kažem, odličan fudbal, tako da ovde u Evropi normalno sve velike reprezentacije su reprezentacije na koje treba računati, pa i na Holanđane, iako su, da kažem, negde manje, ali po meni je to otprilike nešto što je logičan sled. Sad, šta će se dešavati na turniru, ima puno faktora. Da se nekome posreći, a nekome da zbog određenih situacija unutar tima ne ispolje onaj svoj kvalitet koji imaju. Ili su u pitanju povrede, ili u pitanju neki zamor psihički, ili neka loša atmosfera, ili neki spoljni uticaj koji opet mogu da budu faktor. A ima i vreme kao faktor, vremenski faktor, evo Norvežani koji su za mnoge takozvani dark horse, odnosno favoriti iz senke, imaju Edegarda i Haalanda, recimo, i Serlota u napadu, ali selektor već par nedelja unazad pripremi igrače u saunama, jer u Severnoj Evropi je dosta hladnije. Doduše imaju samo 3 igrača ako se ne varam iz nacionalnog šampionata, ali opet po prirodi se sigurno navikli na hladnije vreme, a igraće u SAD-u, u Kanadi i Meksiku gdje će temperatura ići do verovatno 40 stepeni. Da. Mnogo je teže u tim uslovima i to mnogi zanemaruju. Pa jeste, sve su to faktori koji treba da se uzmu u obzir i da kažem, ja nikad nisam igrao sportsku kladionicu, loš sam prognozer, tako, ali nikada nisam, da kažem, nešto ni mnogo manuo kada je u pitanju procena koje reprezentacije negde na kraju završavaju kao pobednici. A u duhu svetskog prvenstva i da završimo, ili imate neko takmičenje od malena koje ste zapamtili, da ste sve utakmice gledali koje ste mogli da gledate? Poslednje koje sam gledao, onako da kažem, sa najviše emocija sam upijao 78. Argentina i 82. Španija, da kažem. Tad sam bio dete, imao sam 8 i 12 godina, to je taj period kad se to emotivno najviše primi, pogotovo 82. u Španiji gde smo, da kažem, igrali. Imali smo selektora Miljana Miljanića i dobru reprezentaciju, velika očekivanja, otvorili utakmicu sa Španijom i izgubili veliko razočarenje za decu, ali da kažem, to je recimo turnir koji sam gledao velikim očima, 84. Evropsko prvenstvo u Francuskoj, to sam gledao isto, tu smo isto bili katastrofalni. Onda zadnje što sam, da kažem, onako baš zdušno pratio je 90. u Italiji, naravno 86. u Meksiku sam isto gledao, imao sam video rekorder, snimali smo kasete, sve utakmice, gledali smo, da kažem, stalno ponavljali neke stvari i da kažem, to je vreme Diego Armanda Maradone, moram da ga pomenem, on je obeležio, da kažem, negde naše detinjstvo kao jedan fudbalski mag i opet danas kada gledamo fudbal i poredimo sa tim fudbalom, dosta je nestalo te romantike. Dosta je nestalo te romantike, izgubila se ta romantika, otišlo se dosta, da kažem, u neki osiromašeni fudbal koji je utemeljen žestoko u taktičkim i fizičkim zahtevima. Nema tu, da kažem, mnogo neke lepote. Pogledate opet i tog Ronaldinha i takvi igrače koje ste nekada imali, Ronalda, starog, ne novog, da kažem, to su igrači koji su negde davali, da kažem, onako, kao gromade neki šmek fudbalu i nešto što mi kao generacija više preferiramo, da kažem, više tu romantiku, ali
Fudbal se igra onakav kako vreme diktira, kako diktira vreme i kako diktiraju, da kažem, i tehnološki trendovi, i trenažni trendovi, i sponzori, i postoje velika, ogromna industrija i mislim da se tu dosta stvari promenilo. Otišao je u digitalni prostor, globalizovan je neverovatno. Evo, samo ako pogledate sada koliko američkih fondova investitora investira u evropski fudbal, znači oni investiraju pre svega kao investitori i oni očekuju od fudbala više biznis i zabavu, a manje da on ima neku svoju socijalnu i romantičnu ulogu. Tako da to je nešto... Pa i ovo takmičenje je prilika da vjerojatno to vidimo. Sad ćemo vidjeti i naravno posle svetskog prvenstva će sigurno neki procesi biti pokrenuti, taj kapital je krenuo, da kažem, dosta ka Evropi, najviše 50% tog kapitala američkog završava kada je u pitanju fudbal, investiranje u fudbal u Engleskoj, ali u zadnjih 10 godina se, na primjer, neke investicije i ulaganja utrostručile, isto tako i prihodi. Kada pričamo o prihodima, od transfera je bilo prihoda preko 30 milijardi, a milijarda je dugova. Znači, koliko raste ta je, da kažem, strana prihoda, toliko raste i strana rashoda. I, da kažem, sve to, da kažem, jedna trka stalna sa vremenom, sa financijama i mislim da to normalno dodaje neku vrstu težine i tempa i onome što se dešava na terenu. I evo za kraj, kada ste pomenuli 86. i Maradonu, jel ste ipak za to što je uradio, jer da kažemo fudbal je prljav sport, sve se svodi na to kako ćemo nekoga da nadmudrimo ili žargonski rečeno da prevarimo, ili jednostavno ste pobornik toga da to treba poništiti, da to treba ukinuti? Mislite igranje rukom? Pa da, na takav način koji je donao Argentini, to što je donao i njemu kasnije. Pa dobro, eto, ono što se kaže, Božja ruka. Božja ruka, to je trenutak kad ste na terenu, potpuno je sve, da kažem, jedna drugačija perspektiva, žar i ta želja za pobedom na velikom turniru, eto, što se kaže, možda on o tome nije ni razmišljao, možda je to došlo kao posljedica nekog trenutka i želji njegove da na bilo koji način dođe do lopte, pa je došao na takav i dao gol koji je priznat i on je računao na to ako nisam uhvaćen u krađi, onda ništa, idem sa plenom kući. Tako da, naravno, ja sam uvek za fair play. Danas nikad više tehnologije nismo imali nego danas u današnjem vremenu i mislim da UEFA, FIFA treba da vode i nacionalni savezi i svi organizatori takmičenja treba da vode računa o integritetu takmičenja. Pre svega integritet takmičenja šalje poruku mladim ljudima kakvi treba da budu u budućnosti i kakav treba da im bude model razmišljanja i upravljanja kada je u pitanju bilo kakva vrednost, a pogotovo neka egzistencijalna. Znači, da na jedan pošten i normalan način zarađuju za sebe, a da se tako ponašaju i na terenu, da budu pre svega uviđeni, a to je ono što jeste i jedna hrišćanska dimenzija, ako pričamo o hrišćanstvu ili o dobrim pravoslavcima, kao što smo mi videli koliko je bila velika poseta ljudi hramu Svetog Save i poklanjanju pojasu Presvete Majke Bogorodice. Ako se izdajemo da smo pravoslavci takvi kakvi jesmo, onda u svakom smislu to treba da pokazujemo, a to je da ispoljavamo milosrđe, ljubav i praštanje prema svojima bližnjima, da budemo takvi ne samo prema svojoj porodici, nego da budemo takvi prema svima, da budemo takvi u klubu, u sportu, u organizacijama u kojima radimo, da prilazimo ljudima sa dobrim namerama i onda da se nadamo najboljem. U ovom duhu je i red da završimo, jer ovo mi je bilo fantastično na kraju što ste rekli i nadam se da vas nismo puno umorili ovih skoro, možda i više od sat vremena. Niste, zadovoljstvo mi uvek da pričam na ove teme. Hvala vam još jedan što ste gostovali u podcastu Aktuela i sigurno ili bih ja volao da se družimo i budući. Hvala vama na pozivu i naravno stojim na raspolaganju za druženje i uvek lepe razgovore i priče. Bio je to vrlo inspirativan razgovor sa Igorom Jankovićem na brojne teme, ne samo usko stručno fudbalske, već onako i psihološki gledano smo dosta toga obradili. Nadam se da ste uživali u ovom razgovoru. Opet ću naglasiti prvom,
koji je podcast Aktuela vodio van svog studija, a evo čast i privilegija je bila razgovarati u pres sobi u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. I naravno još jedna zahvalnost kompaniji Superbet što je uz nas.